pleasure for me to be part of it. I chose it because I heard really good things about the club. And as I said before, it's just a pleasure and an honor to be part of this family and this great club. Yeah, I'm really enjoying the trainings. I'm really enjoying the place where we are staying. The group is, as I said before, it's like a family. So I'm quite happy here, to be honest. Yeah, our target is gonna be, at the moment, is getting fit, keep knowing each other, because it's the pre-season, and then our target is gonna be to be in the top 4, top 5. This year, I think we have a really good team, so that's why we're gonna try to do it this year. Ya, Mario Barcia alhamdulillah sudah bergabung resmi dengan kita, dan pada hari ini kita juga sudah sign kontrak. Artinya apa-apa yang kita harapkan dari Barcia atau Mario Barcia itu semua sudah terpenuhi. Yang penting kebutuhan tim, sekali kebutuhan tim ketika Mario datang itu justru dia langsung menutup kebutuhan tersebut. Jadi box to box di midfield terpenuhi. Mudah-mudahan ya bergabungnya Mario ini bisa menjawab kebutuhan tim. Durasinya masih 1 tahun, artinya sampai akhir Desember. Cuman kita masih berharap ini ada opsi perpanjangan. Kita lihat prestasi dalam satu musim kompetisi ini. Kalau menurut catatan pelatih yang official memadai, kita extend, kita perpanjang sangat. Jadi kebutuhan sudah mulai terlihat, dan juga proses adaptasinya sangat luar biasa kepada tim, ya, kepada teman-temannya sesama pemain, dan juga yang paling penting memahami apa yang diinstruksikan oleh pelatih. Kabar sana kita bangke